Ni Jumaine tariki 8 kuwatewene Nteto tia Weru Thaa Mugwanja betawa MUTEMBEI adwande. Ospidi wa North Gerard Maranda nethirite katha bunene kurika ko wakiboge chuo ke borisi kira kwami komeke 10 rutere rwalare akiaria bisoyo awite gituo kinende kethira kikiara mana kikethira nende kama bisa banki nkuluki barabate theirie kirimantu igi kulikithio karia ntereu Nicola Chabari aina Nteto. Hii ni baadhi ya mijengo ambayo ilikuwa imekwama hapa mingi. Imwe ya mirandi ya miako irayari iteyaniritie kwa gita arira jana nkuruki ya mianka 10 itaithiro ikithondekwa ni kambi ya polisi ya Lare irayithirito yina sura itaembegana mwanka athaino nigarukite esura na ara mubunge Ojewege North Julius Tetumwa kuriongite nikenda ona abura ithiete na mbere na nyuma ni kuriongira kinya mobisi mangi mamathite na mbere na kuthondekwa marama ithirito makitwe mundani wa agriculture town ya Lare no ende matejanirwa marakuga makathi na mbere na ukarwa ni mabitha aba kithomo. Hii mradi nilisema lazima tukuamue na hii area yetu iwe na sura mpya. Hapa ofisi ya DCC wa Igembe ya Njireri rimwe na ofisi ya DCC Igembe South, Tigania East na Kinja Kangeta. Kangeta haito ameona ni nene sana. Sionde si ai milioni 50. Eya tu ni remeri yako kila. Ndio tumesukuma tuone serikali kama itakamilisha around 10 milioni. Kama hawataweza hata tunaweza kubeba hilo jukumu. Lakini Mheshimiwa Rais wakati alikuwa Lare alibeba hilo jukumu na ninafuatilia na hivi karibuni labda tutapata hizo pesa tukamilishe kule mradi. Modern police station in Lare. Kwa ilianza miaka 12 iliyopita. Lakini imeweza kushikakamua ili hakikishe kwamba hii station imeweza kukamilika. Na hapa ndani vile mnavyoona, this is a modern police station ambayo iko na kila kitu ambacho sisi tunahitaji. Lare police station hii ni ya zamani sana. Unapoona ile majengo ambayo yanatumika sasa hivi si ya kuridhisha. Ndio akaweza kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hii mjengo inakamilika. Si huu mjengo peke yake. Hata hapa ndani mnaona kule pia kuna choo ile tunaweza kutengeneza modern toilet ili iweze kutumika na officers wetu pamoja na wale wageni ambao wanatutembelea hapa kuja kupata usaidizi. Ospindi wa Igembe North tonjare marando wa mwana mubunge Ojo wa Igembe North bachokeria nkatho anto banterino cha Igembe North no ntobokiriria. Pia ningependa kuwashukuru wananchi ambao ni wa eneo hili la Lare kwa usaidizi yenu. Hata nyinyi mmekuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hii station inaendelea na kushukuru vijana wa eneo hili, wazee na akina mama wa eneo hili. Nonto boweka amani itaragu dirito kwena manto hapa hapa. Na kiada kuwa station yontwe si ya Marando, si ya UCS. Hii ni station ya wananchi. Kwa hivyo kiada kwa rantu wetu tugandena kuinisha kunene sana. Kiba chokalia kazi. Vijana vya boda akuru vijana jenisi wa eneo hili nonto kuona hii ofisi ni yao. Mangari ya CDF watu wakiharibu hiyo ngari, wale askari na beba wale maofisa kupeleka kule ni wakina nani? Huo ndio kwa dini yetu ikiwa kibachokelea kalo na tuendelee. Kumalare Igembe North Petan Class Chabare. Abunge barutererwa DCP ne bameneretie Rais Ruto bakiwa ni urabangite maandamano yoro yararari na wenyangia bunene. Abunge bariwa Ruto ne kabangite kutharia biashara cia akaribara bate kuhatanira no tongeria bwawe. Ndibacokete borene kino ntumu bunge wa bore Mugambire Ndikiri atireta kwandikithia riboti ku borisi ginya nyuma yawe kuthira kiweta kuntu kumukura kurenyangirwe bakiwa Rais Ruto akamata mutharaba yawe wewengwa. We'll continue with the remainder of the statement. Some patriotic police officers have informed us in confidence that they had the instructions not to arrest any goon in specific areas at the scene of crime. This is an orchestration and a scheme to arrest innocent Kenyans later. Notably, this morning, several innocent Gen Zs who did not perpetrate any destruction are being arraigned in different courts in a bid to suppress their rights under Article 37 of the Constitution. Further,
political and party leaders affiliated with the second deputy president are being charged with fictitious and trumped charges. Honorable Gitonga Mukuji, DCP National Youth Leader Wajiko Thiga, and DCP Kiabu Leader Peter Kinyanjui Kawajiru are perfect examples. The CS Interior and the President should be well aware that they shall be held personally liable under international and local laws. The script by the President is one of the dictatorial tendencies, discrimination and economic sabotage of the Mount Kenya to suppress them, a violation of the very constitution he swore to uphold. Yesterday's process continue to charge the nation negatively ahead of 2027. The cowardly regime is testing what they can do in August 2027. Mr. President, Sabasaba is nothing new in Kenya. It is repugnant to treat young, innocent, and harmless Kenyans as criminals and send goons and your police to loot and kill. Let Kenyans enjoy the fruits of Sabasaba. DCI unleashed terror on innocent Kenyans, unmarked Subaru vehicles, shooting at people indiscriminately in various parts of Nairobi, Kajiado, and Kiabu counties in their homes using assault rifles. We demand to know the number of Kenyans who died yesterday, as bodies were seen lying on roads across the country. The 11 persons being taunted might just be another hoax. We make an urgent call to the International Criminal Court, that is the ICC, to speedily investigate the President of the Republic of Kenya for the heinous acts of crime against humanity. What is happening in Kenya is nothing short of a genocide. We call for strict sanctions on President William Ruto by the international community for this and many crimes he has committed in other countries, including the war in Sudan. He has committed crimes against humanity. We end there. Thank you very much. Tukuinkai nyuma ya kiraitu murungi kurita miari ati imenti itiora mutongere wa nkatheo ya kuthanwa itikia uminista nende musiasa kuma bodi na rito Charles Mutwiri na menelete maria kiraitu akiwa ni ya kureta rumena kauntine ya Meru. Akere Mutwiri nethite akiwa ya kuthira kiraitu murungi na are mutongeri umwe abatire kuthira akiwata bangi njara kenda batongeria aumaroko tongeriene. Mutwiri Charles Kanakaba mutwe nora komereria matagitikia mujumbe bore na umirite kumeneria migambo ya kiraitu murungi ya kuga imentetio na mutongoro wa kuthurwa gitikia waziri wa urimi akiuga kiraitu araugire uga imenti monoside imenti batu tutina mutongeria uto umba gukira kana uti muntu urakura umba kwa mutongeria aja Meru kiuria kiratu nakio kiri mutongeria wetu kiraitu ni atia turi muri atire uwe kiraitu igitarero wa savire thirikari ne kana tukwete kana tutongerete miaka tukwete gitikiu miaka 35 no wombere gukuria umba kuga ucio noe mutongeri umba kuthora no gwatire njara na uwe na kiama giaku kia mbasi riu kuga ati uti muntu urio umba kwa mutongeria ri kiama kiu giaku gigarungika muntu rutere rurwa imenti kurukia kiaria Mutwiri aruga bota Meru amona nthuke mbithe bo batikwenda ukabira buruaga kaunti ya Meru batu siasa cia ukabira itwarekanira acio nthuke thaici batu tutije ukabira manto ja tribal batu tuije Meru imwe na Meru eno tukwenda so batu tumbo twathurana antu imenti ba tigania kana igembe no ntu batu twaguranire tuthoma skuru imwe twinde turi antu bamwe batu turi antu babethi tutegenia tongeria baraba tutongeria nikenda tukomba kuba kwata njara akithirikiria mwana wetu CS Muga batu antu babethi tumarire twama tukagintu kingi tweta kimbi twenga na polisi twaringwatia ngasi Kenya msima baraba batikire kuandikirwa mwana kana muntu umwe batu Meru kwa batu tutumba gukira tuona gitikira gikenda kujukwa nte komeiba bakwenda kujukwa indi tukumenya no kwenda utunywa turuga atire igitare uhuru itwae kanya na itware na CS bairi
Thai atongeria betu MP na senator bana uchore na president ri atubatiri kutho na giti kimwe kana bibatiri kuongerwo bika bithatu turuga atiri miro nene na tongerwo itindike CS mugagigeta kira tugagikaria no toka ajukia na batu turuga antu babethe tunathiri na tutekwenda butugeria no ntu bambiria guta gistike uge CS mugaikwenda tuchokia kaire street ine na tutekwenda choka street ine kaire na nduga bumire ntariki 10 iro tukambiria micemania yetu ya kiama gia PNU ikambiri cioro ejeruire wethirire makutano ntariki 11 na ntariki 12 tukethwa twina tukaribisha raingo yetu bana mugeni wetu Fred Matiang'i kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV nyukambitaga ki Mutegi atone kanya gakunoka inchokerete na Nteto ingi. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Peke kabeja na kamutu wake Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju juambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday, and on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Akari nteretia gashuo wondine ya Nyakis no thimenti niboke itimatheta yura kuthuka ko barabara ndene yetura ryo akariba bariwani kudritwe kwina kinyamara kinene ukulukira kuthuka ko barabara bakiromba tongere bone ndi uchumire kendo bobuthira barabara bonura bakuma na kinya kumaria makethayo ndankan kumantura ya kachua naru agatuchemanitie aja muguro jo kachua barabara nere yumite rutero ro compassion birikene ikagitera mirurine ititega chua kana arua touma araja no ntubothinira twithirito twinacio ya karibanya Nyakis no ntitugeretie guchwa minsinge cia gukinyira mutongeria wetu kukarema ukeja gutegera barabara cietu jantu aja ujo nandi turi kuri na karabaci kwite aja karabacira ithiritwe ithina kiriba utwe ewirio ikwite na arua yekirina karibaga chua turi na thina turimite irima ria turimaga no ntunaja turimaga muya twagere kumaria muya jo to no barabara ingi ciathirire kwarema na mbura niurire batwe jari mi ja tori bagacua gatwachwire mischieto turachikira karabashira kenda muya jo to jomba kumara jo karite stoko gitari nene no ntora twathurire twamuthurire na to muthura atienda kumenya njira cietu ciagachua ciakarire atia jaba atwe turi ekoro buru tokeja kwethura kakwe muntu inyo kwenda kwegwa mwana ntore neje tinga kaero mwana njirene ationa ntu agwitira cibitari akaribeto bagachua nkobwira uma no nto kuma kianjogu gwitia mwanka kabaone kabarogoro totora kori ora obati otothitheria barabara no tokerwa mara raimu tokerwa mara karo tokerwa mara o muna na twere atere mwene kuthithia njera ora obati kuthithia njera no ende tutekonogana na biubia muna nya twera agatwera buru no ntora turetete thai tuja akarongama na agatothitheria barabara yetu kuma aja mwanka kabaone kuigwa koje kuma kire mubundi ora ndaete ngugia kuja kuthithia na no ndu bukuga te babu bugire karabati ikathithwa o engineer ojo ndenda by Monday Tuesday areta karabati site ni nyathe wa nteori na matiri oro inkonje to abangete na nkonja bothithirwa karabati mate ni coordinator okore aja kejo confirm karabati eje kugitatea ikuthithwa ingwete kitu gwetekaniria au thank you. Oruto kinye muthia yo Nteto chia Weru Thaa Mugwanja guchokira nkatho no tukutho batanirite na unita na mbere kurumira mibango engi ya Weru TV.